thobela ke le dumedisha ke le tamisha ke re mošate gomme ke le amogela mo go semoya ka go mogabo le gone ke rata gore dire meditation eo o ka o dira ka tsela tse tharo tša go fapana. Sa pele o ka o dira o dutse mo godimo ga setulo sa gago, o dutse gabotse, mmele wa gago o le straight, gomme o tšere diatla tša gago o di beile mo godimo ga dirope tša gago, diatla di lebeletse godimo e le go o dira gore mmele wa gago o relaxe, maoto a lona a dule straight. Tsela bobedi o ka o dira gape o ntse o le mo mpeteng wa gago, o patlame mo mpeteng wa gago gomme o dutse straight, o robetse straight, maoto a gago a le gabotse, o se wa bendi, o se wa kobi gore mmele wa gago kgone go relaxa, madi a gago a kgone go flowa gabotse mo mmele wa gago go ntse o dira meditation wa gago. O ka o dira gape o dutse lana mo mpeteng wa gago, o dutse fase mpeteng gomme o dule o nabile maoto a mo mpeteng, matsogo wa ntse a beile mo godimo ga dikhuru tša gago gomme a lebeletse godimo, diatla tša gago di lebeletse godimo. Ka tsela ye nngwe gape ya boraro o ka o dira gape o dutse fase mo sementeng sa gago, o beya tulo ya gago wa dula godimo ga yona, wa khosa maoto a gago, mmele wa gago wa dula straight gomme wa lebelela pele. Gomme ka bona meditation o ke rata gore o tlo o thuša kudu go setse o robala bošego kudu kwa o tlhobaela goba go le gore o rata gore o kgone go bulela tsona dipono tša gago, di-visions, o kgone go bulela tsona ditoro tša gago gomme go ka theletša meditation o tla o thuša kudu go bula moya wa gago gore ge badimo ba gago le mangwele a gago le modimo ba bolela le yona o kgone go bakwa, o kgone go kwešiša melaetša ye ba go botšago yona gomme o kgone le gona go itlhatlholla. Ka ona meditation o tla o thuša gape kudu go rapelela dilo tša ka ra bophelo ba gago, o nyaka dilo tše di botse ka ra bophelo, o ka ba nyakana le mošomo, o ka ba nyakana le promotion, o ka ba na le mathata a ditšhelete gomme o leka gore mohlomongwe o ka kry-a salary adjustment goba o ka thušega wa le bona lengwe le le tla goba morumi wa a etla go wena gomme a o fa se sengwenyana, o ka ba o tshwere ke tlala o nyaka dijo, o ka ba o robetse mo pateng o sena madulo o sena mo o ka robalang gona gomme meditation o tla o thuša ka kudu. Le ge e le gore wa studiša o tla o thuša kudu mo dithutong tša gago ka mehla go fetša go studiša bošego o re pele o robala o tlo no rapela wa re go fetša go rapela wa theletša ona meditation okay. O ka re go o theletša wa light candle ya gago e tšhweu goba ebile o ka nna wa se light candle. Go na le crystal stones tša gago le tšona o ka di beya mo gaufi le wena kudu ge le gore a se light candle o tshwara di-crystal stones tša gago for protection. Gomme meditation o tlo o dirang re tlo o dira ka Psalm 23. Pele re thoma ke rata gore o tswalle mahlo a gago go fetša o dula fase, tswala mahlo a gago, go se no tswala mahlo a gago ke tlo kgopela gore o hemele ka teng, o heme nako e telele, o ge moya ka maatla ene nako e telele, o kwega moya o tlala ka mogara dimpa tša gago. Go ka moya o tletše ka mo dimpeng tša gago o ka nna wa ntšha moya ka maatla le gona ka kudu ka nako e telele. Ke tlo kgopela gore o dire bjalo 7 times ntse o hemela ka teng nako e telele, wa hema wa kwa re moya wa o tletše ka mo dimpeng wa buša wa hemela ka ntle ka maatla le gona nako e telele. O ntse o dira meditation o 7 times meditation e tlo o thuša gore mmele wa gago o kgone go relaxa, o kgone go cleara your mind, o kwe o lokologile, o kwe o le free, o le bjalo ka nonyane ye e leng gore e tloga e phaphasela mola lefaufaung mola. Ga o feditše go hema ga gago 7 times ke tlo kgopela gore o bule mahlo metsotsonyane mmalwa 2 minutes to 3 minutes gomme o re go se no bula mahlo ke
ke kgopela gore o be le aim, o ke potse gore o ka bolela ka mo pelong goba o ka bolela godimo, not godimo kudu. Ka boletse yana wa bolela gore meditation o dirang ke meditation wa eng, o rata go achieve eng. E ka ba le ntho e le gore wa inyaka ka ga bophelo, e ka ba ena le mathata a maitseng gomme o nyaka go kgwetša tharollo ya mathata a gago. O ka ba mohlomongwe ka o le depressed goba se sengwe se go tshwenya mo pelong ya gago gomme o rata gore se tswe morwalo o o boimela mo magetleng a gago o tlogo mo go wena. Go fetša goba le aim ya gago goba o ka ba e le gore mohlomongwe o na le mathata a ditšhelete goba se sengwenyana se ga tshwenya ka ra bophelo goba o no rapela fela goba o rata go fa di-thanks go modimo le mangwelwe a gago goba o rata gona go balansa goba go lekanetša di-chakras tša gago. Go fetša go bolela aim ya gago ke tlo kgopela go tswale matlho a gago gape gomme o thome go hema jwale, then o tlo tšwela pele ka yona breathing technique ya gago o ntse o hema nako e telele ka kudu ka maatla, moya o tsene ka mogare a dimpa tša gago, o kore moya o tletše ka mogare ga mpa, o fetše o ntšhe moyola ka maatla le gona nako e telele jalo le jalo. Gomme o taba o ntše o rapela le nna ka pelong ya gago, o rapela Psalm 23 yona e balaga ka tsela eo. Modišo bolo ke morena, sepela sa Dafita. Morena ke modiša wa ka, nka se tlhoke selo. O nkutamiša mafelong a matala, o nkiša metseng a makhutšo, o lapološa moya wa ka, o ntshepediša mmileng wa go loka ka baka la leina la gagwe. Le ge nka sepela molapong wa moriti wa lehu, nka se boife bobe gobane o na le nna. Molamo wa gagwe le lepara la gagwe di nkuša pelo. O nkabela dijo manaba a ka a ntebeletše, o ntlotša hlogo makhura, senwelo sa ka se tlotše wa go falala. Tše botse fela le kgaogelo di tlo ntetela mehla yohle ke sa phela, gomme ke tlo fetša bontši bja matšatši ke dutše ngwakong wa morena. Ke tlo kgopela gore o tšwele pele ka yona breathing technique ya gago 3 more times. Go fetša ke kgopela gore o re amen, gomme ge o ka nna o bula mahlo a gago ga e le gore o boletile kerese ya gago, ke kgopela o time kerese ya gago, o ska e bodula o itime botse ka menwana ya gago. Ga e le gore o bo so laete kerese o bo o tshwere di-crystal stones tša gago, o ka nna o di beya gabotse mo tshwanetse di beya gona. Bjale ge o ka nna wa ke thobalela, modimo a be le lena a le dire ka go loka. Amen. Nka thaba kudu le meditation o ka o dira mohlomongwe le ka ba gararo mo bekeng goba go ka kgona wa o dira everyday. Epea ke tlo kgopela gore o seke wa lebala e re ka mehla pele o dira meditation wa gago o make sure ya gore o cleansa space sa gago. O ka re thapama pele o tswalela mafastera a gago ga o tseba gore o tlo dira meditation wa gago wa cleansa space sa gago. Ka tla re bolela sekgale ka mekgwa ya ile gore o ka cleansa space sa gago before dira meditation goba dilo tšeo o sa tšeo gore o di dire pele o thoma meditation wa gago. Ke a le leboga, modimo a le dire ka go loka. Amen.